Okay, reka turebere hamwe abanyabigwi ndetse n'abafite CV ziremereye bitabiriye umuhango wo kwita izina mu Rwanda. Ejo isi yose yari iri i Kigali. Ku mwanya wa mbere twabonye Janvier Pastor, uyu ni umustar, akaba yarabaye umukinnyi wa PSG ndetse na AS Roma, akaba yaturutse muri Argentina. Ku mwanya wa kabiri twabonye umustar, umuririmbyi rurangiranwa ukunzwe cyane mu gihugu cya Nigeria, Alade. Tukaba twarabonye kandi twarabonye abanyabigwi nka Anastazi Mukabizimungu, uwo ngo akaba ari rwiyemezamirimo CEO wa koperative. Twabonye Dr. Sankyang Kimo, uyu akaba ni General Director wa Global Green Growth. Twabonye kandi Camille Lebero from Kenya, uyu akaba ari CEO and founder Ecoplanet Bamboo ku isi. Twabonye kandi ejo ku munsi w'ejo twabonye undi munyabigwi ni David Marriott S. Iyi akaba yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba uyu ni umuherwe mujejetafaranga, ni rwiyemezamirimo, akaba n'umuyobozi wa Marriott International ku isi hose. Aho uzabona Marriott uyu kapitani coup de chapeau n'umuzafaranga pe. Twabonye kandi Princess Ingabire zo Holistic, uyu ni Director of Wiesland Foundation. Twabonye Mathieu Famina, uyu ni umustar w'umupira w'amaguru wakiniye Arsenal, akaba ni billionaire n'umunyejejetafaranga. Twabonye Dr. Yen from China, uyu ni General Director. Twabonye Tanku Ali Ibni, akaba ari igikomangoma, akaba nyine na perezida wa WW muri Malaysia. Twabonye Michelle Bai from US, uyu akaba nawe yarahibereye, akaba ni Director General wa Film Production muri US. Ni umuhanga cyane. Twabonye Professor Saint Fesin, akaba Vice President wa Susan and Buffett. Twabonye Kajanini uturuka mu gihugu cy'u Burundi, akaba yarabaye na minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, nawe yarahari kabisa. Twabonye Vivian Nasser from Kiba, uyu akaba ari umu-artiste w'umunyabugeni. Twabonye Dr. Edward Hart, uyu ni General Director wa Education First North America. Twabonye Bakary Sagna from France, nawe ni umukinnyi wagaciye wabiciye bigacika i Burayi. Ndetse kandi kuri iyi nshuro hari Bwana Ganga Gabko from India, rwiyemezamirimo, ni umushoramari, afite amakampani menshi atandukanye hirya no hino ku isi. Twabonye Matthew Harris, akaba yarashinze ikigo GIP. Twabonye C from China, uyu nawe akaba ari umuhanga cyane mu gufata amafoto ndetse mu bijyanye n'inyamaswa. Hari kandi Luis Garcia guturuka muri Espagne, nawe yarahari, ni umustar, yakinnye Atletico Madrid ndetse na Liverpool. Twabonye kandi kuri inshuro hari Susan Senegal, akaba ari washinze, akaba anayobora Rwanda Girls Initiative ndetse na Gashora Girls Academy of Science and Technology. Kandi byari ibirori byasusurukijwe n'abahanzi batandukanye, harimo Airways ndetse n'umunyamideli Franco, akaba na Chris Easy, akaba yarasusurukije abantu rwose cyane, ndetse n'igitangaza Bruce Melody. Abanyacyubahiro bari bahari, hari Minisitiri wa Siporo n'Urubyiruko, hakaba hari umuyobozi wa RDB ari bateguye iki gikorwa, hakaba hari Prime Minister Dr. Nsengiyumva, hakaba hari First Lady w'u Rwanda, hakaba harasusurukijwe ndetse n'ababyinnyi batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino muri Afurika. Hakaba hari abayobozi batandukanye, harimo uwahoze ari Prime Minister, ndetse hakaba hari Cyomoro Ivan, umuhungu wa His Excellency Paul Kagame, ndetse ijambo nyamukuru rikaba ryavuzwe n'umushyitsi mukuru Prime Minister.